Ka kenhun ki seng balang Mawsynram CSD block ki bakanthop ya ka HANM KSU FKGGP HUAM but HYC menta ka sni ki lalai ban pan ka jingkyrshan nolong phang ka yeng do barthwain ka jala ba met ba ling do uba ri ton ling do tongkhar ubadeiru nongïalam ka party HSPB but kumchu uba hamlet sandoling ubadei working president jong ka PDF kani ka jinglei ya kandu ka jungkini ki nongïalam seng balang kalong kumsi benta bandang pengklan jusu ya ka jingdawa ka benta ban kentiu kerdan no ya ka Mawsynram CSD block sa ka civil subdivision katkum gaji thu na kini ki nongïalam ki loong ba ka jingwan jongki kalong bakin pa ya ka jingkyrshan badru bakin yarap ban pensngau lem so menteri rang ba ka jala ban pen orlong ya ka te ka jingdawa jong ka te ka kanhun kilai thu ru ba na kaliang ba met ba lingdo ula kula rahmat jongki ba ukrshan ya kani ka jingdawa bat kumju ru na kaliang jong ba ring ton lingdo tongkar ula pen pau ya ka ju ka jingsngo ba kuloi ban kershan ya kani ka jingdawa bat uloong ba hamlen ubadi menteri bapak ya kena sinar di blog hakaji kendu ulapun pau bon ajing kesan bapurai ke jingdawa ka jongki naglag jogi ki penghon jang sengbalang Mawsynram di blog ki bentuk di grup juga care badan hangki ko seberang ego jemut pada ego sur kawan ya bendu ya speaker jadi korban kawan सरकार में है जिगरो जोनी बातू ताई रखे नाकमता kan upgrade ya ka Mawsynram CSD block sya ka civil subdivision ba penlom yang ba inhap ya pania proportional hab ni hindu ya poin kan bawan dari MDA government dari ga government coalition government nomor kata jadi ke kamram gitu ni ya ke bangi hab ya ke pani penduk ya di nongïalam jong di political party gofir di bedang serta semua kata ini but nilai persang ru ambil kan sudah nilai persang ya ki atukan ini ki kabinet minister ki badai ni political party ki bedang but ini terjadi ke sinjang untuk penduduk sengbalang ya pensnau सरकार नंबा काबिनेट मिनिस्टर जuru नंबा स्पीकर coba negara but increment pada jing trelam jong ki partner participant partner bukan hari ini mana kemartian yo so batia nagalay jongi kumbang ila trend sama angin sayo ya kapan lagi dulu terbang di chief minister kita ni penduru ya chief minister kita ya tadi ke pak jadi arngut di nongïalam pasti bangsa penduduk syan